Kulokhu kumlandele njalo okuhle nomusa umthandeni umfoko amanqale-ke igciwane elisha emculweni kaMaskandi-ke insizwa-ke engumholi-ke wama-Red Nation-ke laphana-ke njengoba-ke eseyithole ethubeni elihle kakhulu-ke enhlahleni yokuthi-ke abizwe-ke kwi-interview laphana-ke kumhlobo wenene-ke okungumsakazi-ke nawo-ke oyisikhondlakhondla waziwa kakhulu-ke laphana-ke ebizwa kanjena njengoba ingoma yakhe-ke ikhona-ke kwi-top 20-ke laphana-ke yalo msakazo-ke laphana-ke ukuthi umthandeni-ke nje nakanjani-ke ngomgqibelo-ke laphana-ke bewumthandeni-ke laphana-ke bazobe bekhona-ke laphana-ke bayokhuluma-ke bukhoma-ke nabalandeli-ke balo msakazo-ke wathi-ke ubonga-ke uthando-ke abantu-ke abamupha lona-ke kuloshuni-ke wakhe-ke omusha kusho-ke igcokama-ke elisha-ke laphana-ke umthandeni-ke umfoko wamanqale-ke laphana-ke sike sabona-ke bafowethu-ke ekhuluma-ke ngokuthi-ke ucula-ke umaskandi wakhe-ke laphana-ke uze wavezwa wathi-ke lo ongawona wakhe bumsiza ngani esho ku-TikTok-ke ekhasini lakhe lakwa-TikTok kodwa-ke uphinde waveza kahle-ke laphana-ke ucha uyishayela nje ushuni wakhe-ke omusha shuthi umthandeni ngamanye amazwi-ke lento ukhombisa-ke ukuthi kuyinto eyisitayela-ke azama ukuyikhanda-ke yakhulisa komculo kamaskandi-ke bafowethu-ke sibuyele-ke ekutheni-ke igoshu masikhuluma ngayo-ke bafowethu-ke iyona-ke ekwazile ukungena-ke kuleyo top 20-ke yalaphana-ke kumhlobo wenene njengoba-ke siyazi le ngoma bafowethu ukuthi idla magalani-ke inemlando emkhulu ngale ndlela isimanga njengoba-ke sibona nje amaciko akhipha left and right ayikakabibikho ingoma encika emlandweni wegush isahamba yodwa ngemlando isahamba yodwa kuma-viewers-ke laphana-ke njengoba-ke neParis ilokhu ilide njalo kulandela igush okuyiyona futhi kamthandeni bafowethu ilezi enginiphathele zona la kwesiqiniseko AC Media.